Hvala lepo. Ovde predlažem da se doda član 49a koji glasi – zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama. Znači, da prevedem, ako nije jasno, predlog je da se ukine mogućnost komercijalnog reklamiranja političkih stranaka i drugih podnosilaca izbornih lista na elektronskim medijima. Zašto? I na poslednjim izborima, i na izborima pre njih, i na mnogim izborima pre toga je očigledno bilo da vladajuće partije u tom trenutku imaju ogromnu prednost u odnosu na opoziciju time što imaju naravno puno više para, što legalno, što nelegalno, i puno više mogućnosti, što legalnih, što kriminalnih, da u političkom marketingu potroše mnogo više para, da zauzmu mnogo više vremena na medijima i da time svojim porukama na nelegalan način obaveste veliki broj građana, veći nego što to može da učini opozicija. Naravno da se treba boriti i protiv kriminalnog dela tog običaja, ali ovde je prvi korak da se borimo protiv legalnog dela, jer to nisu pare političkih stranaka, kao što znamo, to su pare poreskih obveznika Srbije, odnosno građana Srbije, i teško da su oni, plaćajući porez po bilo kom osnovu, imali želju da gledaju stupidne reklame onih za koje će glasati ili onih za koje neće glasati. Da ne ulazim dublje u estetsku ocenu tih reklama, to nije tema. Tema je da se napravi ravnopravnost političkih učesnika u političkoj kampanji. Koji je kriminalni način da se to radi? Tako što se kroz javna preduzeća, javne ustanove, druge, kroz akcije koje sprovodi Vlada, televizijama plaćaju te usluge, navodno za reklamiranje borbe protiv bele kuge, sigurnosti u saobraćaju, zaštite od ne znam čega, a u stvari time se avansno, nelegalno plaća veliki deo vremena koji se kupuje za emitovanje političkih poruka. Koja je alternativa? Kažu, pa neće ljudi znati šta su političke poruke stranaka. Alternativa je u onome što nemamo u poslednje 4 godine, a to je da predsednik vladajuće partije sedne sa svojim političkim neistomišljenicima u javnu debatu na nekoj televiziji i da se tu na najjednostavniji način suoče mišljenja bez trošenja para poreskih obveznika. To se nije desilo jer predsednik najveće vladajuće stranke trenutno nema hrabrosti da izađe na takav duel.